Baqinisile ngempela mabethi imali iyimpande yesono. Ihlukanisa abangani, ihlukanisa imindeni, futhi iyaxabanisa. Kulensizwa la esibhalele mayelana nodaba layo. Insizwa lena udaba layo luhlukile ngoba indaba yayo idinga abathandazi noma iyinyanga. Insizwa lena iveza ukuthi idabuka esikhawini endaweni yaseMandlankala. Insizwa lena ithi indaba yayo iphathelene nomunye owayekade ewumngani wayo ngaleso sikhathi. Insizwa lena iveza ukuthi ifunde kwamanye yama-high school ala esikhawini. Le nsizwa ithe isuke primary izofunda ugrade 10 kwamanye ama-high school, kodwa ayilidalulanga igama le-high school ibikade ifunda kulona. Ithi yathi ifika kule high school yabona enye intokazi yashela le nsizwa lena bagcine bethandana. Le nsizwa nale ntokazi uthe bangakathandani nje no-6 months kwafika omunye umfo owayekade esuka eThekwini. Lo mfo lo wafika nje ezofunda sekuphathi nonyaka. Le nsizwa lena inokumbona lo mfo lo ukuthi unokukhuluma nomuntu wayo kodwa inganaki. Ithi khamba isikhathi lo mfo egcine sethandana nomuntu wayo. Le nsizwa lena ngendlela ayiphatheke kabi ngayo yayikifise nje ukuthi le nsizwa le ngathi ngayisukela nje ukuze ikhombise ukuthi yona ubani ngoba imthathela umuntu wayo. Ithi isikhathi siqhubeka nje bethandana kwathi ngomunye uday le nsizwa lena ilate esikoleni. Iphuthumela ukuyosubmit umsebenzi ngoba yayivuke late and yayiqala futhi ukuba late ngaleyo ndlela. Le nsizwa lena yathi nje approach igate yabona uthisha omkhulu evimba le nsizwa le eyayithathela intombi. Uthi yathi mayisondela nje eduze uthisha omkhulu wabaxosha wathi abajike ngoba balate bebuye nabazali. Le nsizwa lena yajika. Ithi ukujika kwayo yanotice ukuthi engazuthi bathatha i-direction eyodwa nale nsizwa ngoba ithi nje ayingafuni ukukhuluma nayo. Ithi bathi nje sebeqamama nesikole le nsizwa lena yacela ukuthi emlinde ngoba yabona ukuthi ngathi baya ngandawonye. Uthi ugcina bexoxa. Le nsizwa ihudula nje ingafuni ukukhuluma nayo kodwa bexoxa. Ithi mabexoxa le nsizwa le ichaza ukuthi yona isuke eThekwini ize la izofunda ngenxa yokuthi bamuvile eThekwini nabazali bayo. Bahlala ngakhona lapho kuhlala khona le nsizwa. Le nsizwa ibingazi. Bagcina bexoxa yagonyuluka le nsizwa lena ukuthi ibingamthandisisi ngenxa yokuthi wayithathela intombi yayo. Le nsizwa lena yasho yathi lo simame akashonga ukuthi niyathandana. Waveze engazi ukuthi ningabangani. So bexoxa ugcine bezwana. Mase bezwana bebe nakho ukuvashelana ngoba kwangesi distance ende ukusuka kuboka le nsizwa esuka eThekwini nalombhemu lo ohlala khona la esikhawini. Uthi bebe ngabangani du beqeda isikole. Beqeda isikole insizwa le esuka eThekwini ihamba yofunda eNgoye. Le enye ihamba ecollege. Uthi ngoba le yasoNgoye izofunda u4 years, lase college izofunda u3 years. Uthi iqede iqala le insizwa yayo ecollege ingakaqedi lesongo. Ithi mayiqeda leso college ifuna umsebenzi. Ingawutholi umsebenzi kuze kuphoqa ukuthi kuze kuqede lo bagcine sebefuna umsebenzi ndawonye. Uthi mase befuna umsebenzi ndawonye bawufuna nje umsebenzi mhlambe about 3 years bengawutholi umsebenzi. Bagcine decide ukuthi abakhanda ibhizinisi nje elincane lokuthi beshisa iyababe emgwaqeni. Bedayisa namanqina nezinye izinto bahlanisa imali eprice stand bakwazi ukuthi bedayise. Uthi uthele sadayisa kunjalo ebhizinisi langahamba kahle. Bawa, mabewa baphinde futhi bafuna umsebenzi. Babona ukuthi njengamanje umsebenzi semele bewufune noma ngabe imuphi umsebenzi. Beyeke ukufuna umsebenzi according to ama qualification abo ngoba kuyageja lokho. Uthi bacabangisa lokuthi ake beyofuna umsebenzi ngapha eMajaldini benza imbali zabelungu. Uthi nangempela behlanganisa imali ukugibela ngoba begibela ibhasi ekseni. Uthi bathi mabefika eMajaldini amajalidi bayawazi amanye amajalidi angapha eMarine Sea. Kunamajalidi nje abelungu lapho khona ukuhlala khona abelungu abayizakhamuzi zakhona. Uthi bathi befike emajalidini bahlukana. Lo munye wathatha enye direction nalo munye wathatha esinye istrata ezofuna khona umsebenzi.
Insizwa leya la esikhawini ngenhlahla iwuthola umsebenzi kwelinye ijalidi lelinye ibhunu, ijalidi leli bhunu kuleli jalidi lalirana enye ibhizinisi ye-landscape lapho khona kudila notshani, dila nokukhatha, nokutrim ihlahla, no-pavement. Insizwa le enye naye isafuna umsebenzi akawutholi, insizwa le isiwuthole kuqala. Gcine bedecide ukuthi ekuseni kumele bevuke kanye kanye, ethi leyo osebenza nalomunye ebefuna umsebenzi. Insizwa le esuka eThekwini izuthole nayo umsebenzi kwelinye futhi ijalidi, kodwa ingagculiseki ngenxa yokuthi imali yayincane. Le enye esebenza kwi-Den Landscape isebenze kahle futhi ibone ukuthi iyagculiseka kuleli jalidi le. Uthe ngelinye ilanga insizwa le esebenza kuleli elinye ijalidi esuka eThekwini ya-complain yathi ayisathanda ukusebenza lapha, icela lo mfolo osebenza kuleli jalidi leli-Den ukuthi emfunele khona umsebenzi ngoba yabona ukuthi ngathi usebenza kangcono. Insizwa ngempela imkhulumele igcine sesebenza khona bebe ndawonye. Uthe besebenza kuleli jalidi leli zonke izinto zihambe kahle. Up until insizwa le esuka eThekwini ithandane nendodakazi leli bhunu. Leli bhunu leli behlala nendodakazi yalo ngenxa yokuthi unkosikazi walo ba-divorce, bagcine sebehlala ngokuhlukana. So le nsizwa lena ithandane nale ndodakazi leli bhunu okwakuthiwa uJessica. uJessica wayethandana nomunye umfo okwakuthiwa uFrank, wayenokufika khona nje kuleli jalidi ezombheka uJessica. Le nsizwa le yasesikhawini ingakuthandathandi lokho ngoba yayazi ukuthi leli bhunu angeke li-approve lento lena, lingase lingayithandi lento le yenzakalayo ngoba lalibukeke ngazuthi futhi liyacwaza. Kuthe kuhamba isikhathi kwahamba nje inyangana, ngelinye ilanga lo mfolo othandana noJessica besebenza kwelinye ijalidi engekho ecela iy'nsukwana elovile. Insizwa lena yaye emsebenzini, mefika emsebenzini afica imoto iduma ngaphandle. Leli bhunu leli lingekho emotweni ngoba bebejwayele ukusebenzela kwamanye ama-companies ebengaphandle lapho khona bebetshala khona iy'hlahla ngoba bebehambisa iy'hlahla beyoy'tshala kulawo ma-companies, kakhulukazi iy'nkampani ey'sanda kuvuka. Ithi iduma imoto, uma iduma imoto lo mfolo uthi engene ngaphakathi ngoba abona ukuthi imoto idumile nokhiya ungaphakathi, engene ngaphakathi endlini. Uthi methi ufika endlini ufica leli bhunu leli e-dining room laline-safe emva kwesithombe, khona isithombe nje sasesikhulu sama-Springbok kodwa kwakune-safe ngemuva. Le nsizwa yayingazi ukuthi ngemuva kune-safe ekhona ehlala imali. Uthi leli bhunu leli thuke limkhiphe phandle lithi phuma kuyanokho endlini ndoda akumane ngene, kuyanokho, next time ongena la kumele ukuthi unokho. Uthi limkhiphe ngaphandle, uthi kumele limkhiphe ngaphandle ebe nakho lokhu ukuthi ngathi limphatha ngokhahla kodwa engabi nankinga ngoba wayazi ukuthi kuyiphutha ukuthi ungene endlini unganokhanga. Into ensizwa leni ishayise emsebenzini besebenze, itshele lo mfolo olovile esebenza naye ukuthi yileli bhunu elinemali lapha, imali engakanani engiyibonile. Uthi lo mfo bekhuluma ethi bekuyimalini, uthi angazi kodwa nje bekuyimali eningi nje kubonakala ngathi amamiliyoni. Uthi lo mfolo ekhombisa ukuyicabanga lento, lo bengeke icabanga lento kodwa hayi bedlule kuleyo ndaba. Ithi kancane kancane besemsebenzini lo mfolo unokubuza ukuthi hey bo bekuyimalini leyana. Uthi lona nokuthi awukhohlwe lona, uthi yanaka le nsizwa ukuthi njalo sebekhuluma indaba yale mali njalo inkulumo baze baxabana nomtshela ukuthi engaphinde lokho ekhuluma le ndaba le mali yini inkinga. Kule nsizwa lokho ibelesela ukuthi yazi le mali futhi nesingayithatha ngashintsha impilo zethu. Uthi lo mfolo ethi nje cha khohlwa lo mali usufuna ukuboshwa uzoyithatha kanjani futhi kwale mali ngoba uzoboshwa. Lo mfolo lokho eqhubekile nje lokho ethi le mali esayidinga mhlawumbe nje ngesiphinde sisebenze singavele nje sishintshe impilo sinyamalale nje siyokhanda ekudeni soqala kabusha impilo. Lo mfolo lokho ethe cha yekela lona. Lo mfolo lona ngoba lokho eqhubeka ethandana nje noJessica, kuhamba isikhathi nje side bayathandana. Uthi kuze kufike lapho khona ukuthi uJessica meet. Uthi mayimitha leli bhunu leli litshelwe le ndodakazi yalo ukuthi limithi soFrank, kungabi nankinga kuqhubeka isikhathi. Uthi kuthema kuqhubeka isikhathi ingane izalwe. Ithi ngalolo suku lelo ingane izozalwa, uJessica wayehambe ngayizolwa esibhedlela ehambise ubaba wakhe uTen. Uthi ngakusasa lo mfolo wayesebenza kanye nozakwabo lo asebenza nawo kumngane wakhe. Uthi ibhunu kwathi nje kuseni ngoba baphambana nalo sawulanda uJessica esibhedlela. Lathi malibuya ibhunu labuya ibhunu lisho ukuqeda umuntu. Ibhunu linyanyile lithuka lingena esangweni, imoto librikisa lisho ukushayisa indlu.
uthi bethuke uthi insizwa lena yaqala ukubona leli bhunu leli linyanyile ngoba lelinyanye kakhulu. Uthi ibhunu liqonde ngqo kumngani wakhe ngoba uJessica wayekhala ephethe ingane bebuya esibhedlela. Shuthi uJessica wamtshela ubaba wakhe ukuthi ingane eyalensizwa le. Uthi bhunu lingene endlini. Uthi malingene endlini lo mfolo wasesikhawini etshele lensizwa le umngani wakhe ukuthi baleka. Uthi lensizwa le niqali incekazi ukubaleka, etshela ukuthi baleka. Ivele ibaleke lensizwa igibele kwesinye ihlahla, khona esinye ihlahla sesiseduze kothanga ngoba isango lalivaliwe. Gibele kuleso hlahla, leso hlahla wakwazi ukuthi bawugibele kusona weqele ngale kothanga. Lensizwa igibele kulesi hlahla lesi ibaleke. Leli bhunu liphuma endlini liphethe isibhamu ngoba laze ladubula ihlahla sahlephuka ngoba laphuma nophamkani isibhamu esikhulu. Uthi leli bhunu nje angisafuni ukuphinde ngibone lo mfana, angimdingi nje la emagcekeni ala. Ithi le ndodakazi lena leli bhunu leli uJessica evele embuyisele nguma wakhe, ehlale nomama wakhe emsuse nje la straight ngoba leli bhunu lakhala ngokuthi uJessica akafuni ukulalela umthetho wala ekhaya. Uthe kusenjalo besebenze kuphela isikhathi engamboni umngani wakhe ngoba uthi wayekumele ukushini eyobheka umngani wakhe ezokuthi umngani wakhe usezwana nabanye abafana abazigebengu nje abagangayo. Uthi beqhubeke besebenze siqhubeke sihamba isikhathi. Uthe ngelinye ilanga ekuseni nje naleli bhunu botshala izihlahla. Uthe ekuseni nje kwathi kuvuleka isango kanti lo mfolo uhobela eceleni lo mngani walensizwa uhobe nje la eceleni. Uthi bathi bephuma nje wavela wangena bakhomba ngesibhamu. Yami imoto nsi. Uthi bakhomba ngesibhamu bashovela emuva. Asabahlehla lensizwa ithukile uthi hayibo umngani wami wenzani nakhe ezoboshwa. Bakhomba ngesibhamu asabahlehlela emuva. Uthi maliphuma leli bhunu leli likhombe ngesibhamu ethi alingene emotweni alingene ngaphakathi. Uthi leli bhunu leli lithuke nje nalo xayeke ukuthi kwenzakalani la. Ebengena ngaphakathi uthi likhombe lapho odongweni lapho khona okune save khona ethi I remove isithombe. Uthi leli bhunu liqayeke nje linokulokhu ukuthuka ukuthi hayibo uwazi kanjani. Uthi umkhombe ngesibhamu esho lo mfolo ukuthi kunemali la phakathi. Vula la phakathi. Uthi ibhunu lithukile gcine selibalele ibhunu lavula. Uthi malivula ibhunu lidangele kodwa futhi libukeka ukuthi linyanyile. Uthi malivula la ngaphakathi lo mfolo esajabulela imali. Uthi ibhunu vele limbambe isandla esiphethe isibhamu. Uthi limbambe ibhunu ebone lo mfolo wasesikhawini ukuthi hayi leli bhunu lizomehlula. Usegcine naye ngoba efaka ama gloves labo otshala imbalo agcine libamba leli bhunu. Begcine belibamba sebendawonye ukuthi wabona ukuthi vele leli bhunu lizomblame ngoba liyazi ukuthi akazi lo ukuthi kunemali la. Kobe engathi itulo leli abahlanganise ndawonye ukuthi leli bhunu alibanjwe. Uthi belibambe ibhunu uthi gcine lidubuleka la enhlafunweni. Uthi belidubuleka liwe phansi. Insizwa le iqoqa imali ifaka esikhwameni, ayiphethe isikhwama, iqoqa yonke imali ifaka esikhwameni. Bebaleke ngoba uthi babaleka ngemoto yaleli bhunu leli ngoba laliphumile emotweni ishiya ukhiye. Insizwa le yayikwazi ukushayela. Uthi bebaleka. Uthi ukubaleka kwabo kwawukuthi nje bethola indawo eyihlathi lapho bazofika khona behlukaniselane le mali mase indlela zabo ziyahlukana ngoba lo mbhemu lo owayezorobha la wayezobamba wayethi kahle kahle yena ufuna ukuthi bayithola le mali vele eCape Town yoqala impilo ngoba uyazi ukuthi amaphoyisa azomlandela. Nalo mfolo vele imali base bezohlukaniselana. Uthi befika kule ndawo, le ndawo babefike kuyona yayinomgwaqo lapha. Mase kuba umgwaqo omncane engathi uyangena ophelayo la. Mase kuba newa la emaceleni, mase kuba izihlahla ezishone ezantsi. Lapha phansi leliwa leli nojantshi wesitimela owunqumile nje ubheka le. Uthi hayi befike khona uthi lensizwa leni ibe ngaseweni. Bajabulela imali lensizwa leni ingaseweni. Lo mfolo wasesikhawini uthe nje buqama kancane mhlawumbe 1 meter i-distance bejabula imali. Uthe besajabula kanjalo lensizwa le ephethe isibhamu ibonakala ngathi ukujabula kwayo kunokuswaca. Isexayeka ukuthi hayi ukujabula kwalensizwa kunokuswaca. Ithi kuthe kusenjalo lensizwa vela mkhomba ngesibhamu yathi imali yayo eyayo le mali yonke angeke izihlukanise nayo. Uthi uthe sexayeka kunjalo lensizwa vela mdubula la esiphandleni emkhombe ngesibhamu. Uthi amdubula la esiphandleni. Uthi wabona ukuthi hayi lensizwa le yangibulala manje. Uthi the iyamphindwa kwesibili avele lensizwa lena yagcuma yeza kanje ngekhanda yamshaya wangena eweni wayewela le phansi. Uthi naye ithukile lensizwa yabona ukuthi ukumnyeka la vele lensizwa lephethe isibhamu yambulala. Uthi amshawa ngene eweni waphansi. Uthe
Kunjalo ngiyacabanga ukuthi sesisiningi isikhathi esedlekela mhlawumbe namaphoyisa ayi-tracker le veni abahamba ngayo ayeza uthi vele icabanga ukuthi ayiphuthume ebhuthini ihambe yolanda ifoshela uzokwazi ukugubhela le mali noma beyibambe nje imali singasekho uthi igubhele le mali ibeka amatshe ibekise ngoba lapho kwakunesihlahla esikhulu mase kuba umsuzwane utshaliwe uthi ivele igubhele le mali ifake phakathi basibeka amatshe ngaphezulu uthi itotobele ukuthi ifike emgwaqeni isisifiso sakho ukuthi itotobele emgwaqeni ngoba uthi ayisiphelelwa amandla isiyopha ukuze izokwazi ukuthi ihayike imoto mhlawumbe ibuyele emuva kuleli jalidi leli yofonela amaphoyisa kube ngazi ukuthi lo mfolo uyithathile wahamba nayo wafuka wayidubula wayishiya kanjalo ithi ayizobeka isitori sokuthi lo mfolo utheme ezorobha le wahamba nayo ngenxa ukuthi wayibona ukuthi izothi mayisala insizwa izosala ifonela amaphoyisa mase lo mfo bayamlandela ayenzela nje ukudukisa umkhondo ukuthi kwaziwe late ukuthi yona iyenzini ithi ayazi yaba ne-blackout ngoba yavukela isivukela esibhedlela uthi yathi mayivukela esibhedlela avuka sekunonesi ifaka ama-drip yonke into unesi ela eceleni eyibuza ukuthi kwenzakaleni uthi yayine-blackout kwangazi ukuthi ayisakhumbuli lutho kodwa ikukhumbula kancane okwenzekile uthi kuthe kusenjalo uma ibuka lapha buqamama yabona amaphoyisa awu-2 lesifazane nawesilisa bezobhala i-statement basondela kubona beyibuza ukuthi kwenzakaleni uthi achaza i-statement esifanayo ukuthi lo mfolo orobhile uhambe nayo le nsizwa ngenxa yokuthi ebebona ukuthi izosala ifonela amaphoyisa thebe befika phambili lo mfolo wayidubula wayiphushela phansi lo mfolo wabaleka ayemazi ukuthi ushonile insizwa lena istory sasilokho esime kanjalo ngoba ngisho kubuka le nsizwa le yabeka sona istory esifanayo ukuthi lona warobha wayidubula ayimazi umngani wawo kahle kahle ukuthi washonaphi so le nsizwa lena ithi idliwa into eyodwa ihlala unyaka wonke ingayidli le mali igubhele somewhere ithi sekunyaka ike yahamba ayibheka le mali yayithatha phinde ayifihle ngoba ithi ayibona le mali mayisebenzisa ngokusheshsha amaphoyisa engase ilandele ngoba yayingazi ukuthi uphenyo lukanjani ithi lensizwa lento eyihluphayo ayifuni usizo njengamanje lokuthi mhlawumbe ixhunyaniswe nabazali balomjida kodwa into eyifunayo ifuna usizo oluphathelene nenyanga nabathandazi ngoba ngaso sonke isikhathi mayelele lo mfo uyeza ngephupho lo mfo ngaso sonke isikhathi mayacimeza nje uyeza ngephupho esho ukuthi lapha khona uyagodola akatshele abazali bakhe ukuthi lo mfo lokhu ukuthi lento belokho eyiziba kodwa lo mfo lokho ebuyile nje ngephupho ukuthi ngiyagodola lapha engikhona ithi lensizwa lena ngeke ikwazi kuhamba yotshela abazali balomfo lokhu kwenzakalani iyona eyaphushela lo mfo yambulala ngoba ngeke bezi-understand istory into ezokwenzeka izoboshwa nje lensizwa ithi ifuna usizo lokuthi mhlawumbe ithola inyanga thizeni noma umthandazi ikwazi ukususa lelifu ikwazi ukumsusa lo mjida ngoba uyifu manje kuyona kube ngathi uyaphoka ngoba ngaso sonke isikhathi uyakhala ukuthi lento lena isiza mawala ngoba mayacimeza nje nangi lo mfolo usekhona uthi tshela abazali bami ukuthi lapha engikhona ngiyagodola so angazi-ke kuma-comment ukuthi ngingakwazi ukuyibonisa ngendlela ekahle lensizwa ngingakwazi yini ukuyixhumanisa nabathandazi noma nenyanga if kukhona umthandazi enimaziyo ukuthi angayisiza noma inyanga ngasibhalela kule number le ka-WhatsApp on screen enijwayele ukusibhalela kuyona ukuthi sikwazi ukuthi siyixhumanise lensizwa ikwazi ukuthi uthole usizo nawe uma unenkinga ekhona obhekane nayo mhlawumbe eyichibe enhlizweni yakho ungasibhalela sikwazi ukuthi siyidingide siphume nesisombululo enye into engiyicelayo bafethu ngicela ni-like, ni-subscribe, ni-share futhi ni-comment nenze konke nje kumele kwenzeke. Danke, ngiyabonga.